Niba ugira ubwoba bwo kugenda mu ndege, iyi mibare iraguturisha. Amahirwe yo gupfira mu mpanuka y'indege ni inshuro imwe mu nshuro miliyoni 29. Ariko ntabwo ibibuga by'indege byubatse kimwe. Hari ibifite imihanda mito kandi mibi, ikirere kibi n'ibindi byinshi. Ibi ni ibibuga by'indege 10 biteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Ariko mbere yuko dutangira muri iyi video, imihanda indege zigenderamo ndaza kwita runway kugira ngo twese bitworohere. Reka dutangire kuri Princess Juliana International Airport. Niba ushaka kubona indege zikwegereye cyane, ya ku mucanga wa Mahu muri St Martin. Iki kibuga cy'indege cyegereye umucanga. Indege ziba zegereye inkombe za beach mu buryo buteye ubwoba. Iyo umuntu uri ku mucanga, indege imunyura hejuru gato nko muri metero 9 zonyine. Kubera uburyo indege ziba zegereye beach, bashyize ibyapa biburira abantu ko ahantu ari habi cyane. Dore ko imiyaga y'indege iri guparika cyangwa ihaguruka igenda ikomeretsa abantu benshi. Aho mu mwaka wa 2019 umugore wo muri New Zealand yahapfiriye bitewe n'iyo miyaga y'indege. Niba ukeka ko iki kibuga cy'indege giteye ubwoba, tegereza mu kanya gato turabona aho indege zigonga imisozi, ikibuga cy'indege aho indege zigongana n'ibindi byinshi. Ariko mbere yuko tubibona, reka tujye mu gihugu cya Bhutan. Paro International Airport ibaza ikibuga cy'indege kiri mu kibaya kiri hagati mu misozi ya Himalaya. Ubutumburuke bwa kilometero 2 na metero 240. Icyo kibuga cy'indege cyonyine kiri mu gihugu cya Bhutan. Iki kibuga cy'indege gifite ibi byacyo ku buryo ku isi yose abapilote 12 aribo bemerewe kuba bagiparikaho. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Iki kibuga cy'indege kizengurutswe n'imisozi miremire. Rero kujya mu pariki indege bisaba gukata bihambaye kuri angle ya 45 kugira ngo utagonga inzu ziri kuri iyo misozi ikikije iki kibuga. Kongeraho runway ntoya cyane ya metero 2130 bigoye kuba indege yahaparika no kuba cyemerewe gukora ku manywa gusa. Sinashidikanya kuvuga ko kino ari kimwe mu bibuga by'indege bibi cyane ku isi. 8 Courchevel Airport mu France. Ubundi Bufaransa buzwiho kugira ibiryo byiza, amawayini n'imijyi myiza cyane. Ariko igihe uzatekereza kujya mu misozi miremire ya Alpes, uzamenye ko kakubayeho. Ikibuga cy'indege cya Courchevel gifite ibi byacyo kuva kuri runway ntoya yo guparikaho kugeza ku gasozi gahanamye kuri iki kibuga cy'indege. Twirangije ko iki kibuga cy'indege kiri mu misozi iyo yemeje guparika ubwo guparika. Ariko nanone hano nta kuyobora indege ije guparika, nta matara. Iyo hari urubura rwinshi cyangwa igihu guparika bigenda gute. Congonhas Airport muri Brazil. Ikibuga cy'indege cya Congonhas cyabaye inkuru mu myaka ishize kubera umubare w'impanuka nyinshi ziteye ubwoba zahabaye. Ikibuga cy'indege kiri hagati mu mujyi wa São Paulo, ubwo ndavuga iwabo wa Neymar, kizwi cyane ku bwa runway zacyo zinyerera ku buryo buhambaye. Iki kibuga gifite runways ebyiri, imwe ireshya ni kilometero 1 na metero 400, indi ireshya ni kilometero 1 na metero 900. Runways z'iki kibuga zubatse nabi ku buryo zigora abapiloti kuziparikaho, ku buryo banavuga ko izi runways z'iki kibuga arizo mbi kurusha izindi ku isi. Aho mu 1941 indege yakoze impanuka kubera umupiloti yananiwe guparika, abantu 14 barapfa. None mu 1945 igihe cyinshi cyateye indi mpanuka, abantu 16 bahatakariza ubuzima. Ariko impanuka mbi yabaye kuri iki kibuga ni mu kwa 7 muri 2007, aho indege yo mu bwoko bwa Airbus yabuze control irenga umuhanda iparika muri storage room iraturika. Abagenzi 187 n'abakozi b'indege bahaburira ubuzima. Kongeraho n'abakozi 12 bari gukora muri warehouse. Kansai International Airport mu Buyapani. Bwa mbere y'ikibona iki kibuga cy'indege cya Kansai ubona ari cyiza cyane, dore ko kizengurutswe n'amazi uko cyubatse ku kirwa cyakozwe n'abantu. Ikibuga cy'indege bagifunguye mu 1994 nyuma yo kurangiza iki gikorwa remezo gihambaye. Ikibuga cy'indege gifite runways ebyiri n'ibice bibiri, icy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo. Icy'amajyepfo aricyo gikoreshwa cyane ko gikoreshwa n'abantu byibuza miliyoni 12 buri mwaka. Ariko kuba waparika kuri iki kirwa cy'igikorano bizana n'ibyago byinshi cyane. Uburyo abapiloti b'abahanga cyane ari we wemerewe kuba waparika kuri iki kibuga cy'indege cya Kansai. Abapiloti baparika aha bahabwa imyitozo yihariye kuko ikibuga cy'indege kibasirwa n'inkumbi z'imiyaga ihambaye n'imitingito myinshi.
ubu tugeze muri top 5. Mu kanya nk'ako guhumbya turabona ikibuga cy'indege cyubatse ku mpanga, ikibuga cy'indege gifite ikamba ryo kwica abantu benshi kugeza ku kibuga cy'indege aho indege zigongana. Ariko mbere yaho reka tubanze duhere kuri Juancho Eliasaquin. Juancho Eliasaquin nicyo kibuga cy'indege bizwi ko ari cyo kibuga cy'indege cy'ubucuruzi gito ku isi, kikagira na runway ntoya cyane ku isi ifite uburebure bwa metero 400 gusa. Iki kibuga cy'indege kiri ku kirwa cya Seba mu birwa by'Abahorandi mu nyanja ya Caraïbe. Indege zatangiye guparika kuri iki kibuga cy'indege mu kwa 9 mu 1963. Kuva ubwo cyagiye mu mubare w'ibibuga by'indege biteye ubwoba ku isi, kuko nk'iki kibuga cy'indege gifite imisozi ku ruhande rumwe, aho runway itangira ikanarangira hari impanga, hasi ni inyanja, nta kuyobora indege igihe igiye guparika, byongeye ko nta ndege nini yemerewe kuhaparika, n'utudege dutoya gusa. Uretse gato nayo nibagiye ko nta na benzini bajya, benzini bayigushiranye itwaye indege biba birangiye. Gibraltar Airport. Kuvuga ko ikibuga cy'indege cya Gibraltar kidasanzwe waba ugipfobesha. Ni ikibuga cy'indege kiri hagati y'umujyi wa Gibraltar, ariko kubona runway ihura n'umuhanda w'imodoka ni ikintu utakwibagirwa, ariko nanone giteye ubwoba buhambaye. Reba nayo iyo ndege n'imodoka biri kunyuranamo, ushobora kwibaza impamvu babyubatse gutyo. Dore ko ari nacyo kibuga cy'indege cyonyine ku isi gifite runway aho imodoka zinyuranamo n'indege. Ibi byo ni byinshi, uhereye ko igihe indege igiye guhaguruka cyangwa kugwa umuhanda baba bagomba kuwufunga. Nayo bazi igihe nk'indege yamanuka igahura n'imodoka. Ariko reka turebe igiteye ubwoba kurushaho. Cristiano Ronaldo Madeira Airport muri Portugal. Niba ayo mazi ashashagirana y'ubururu n'ayo mabice ahambaye ari kugukurura, umura nturi wenyine, kuko abarenga 5,000 buri mwaka basura Madeira. Ariko mbere yo kubona ayo mazi ugomba kugwa kuri iki kibuga cy'indege cyo muri Portugal. Iki kibuga cy'indege gifite ibibazo bibiri, cya mbere ni runway, cya kabiri ni ikirere. Ikibuga cy'indege kumaha kugira ngo haboneke runway ndende, ariko iyi runway ni ntoya mu burebure no mu bugari, aribyo byateje ishyano mu 1977. Mu kwa 11 ku itariki 19 nibwo indege ya Boeing 727-882 yakoze impanuka kuri iki kibuga. Ubwo runway yabaga ntoya igaparika ku mucaga, indege iraturika, mu bagenzi 164 bari bayirimo bibabaje 131 bahise bapfa. Kuva ubwo bahise bongera runway, niyo mpamvu uri kubona izo nkingi. Tukivuga ku mpanuka z'indege, kino kibuga cy'indege cyo cyamaze abantu. Tongt International Airport muri Honduras. Kuri mwe murota gusura igihugu cyiza cya Honduras, mufite gutekereza kabiri. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Tongt cyabayeho impanuka z'indege nyinshi mu myaka ishize, ku buryo umuntu hajya afashe risike zihambaye. Ikibuga cy'indege giherereye mu murwa mukuru wa Honduras, Tegucigalpa. Kizwe ko kugiparikaho bigoye cyane, ari nayo mpamvu ari icya kabiri giteye ubwoba ku isi. Icya mbere, iki kibuga kizengurutswe n'imisozi, uburyo abapilote b'abahanga kuhaparika bigorana. Icya kabiri, kiri hagati mu baturage, yagize ikosa rito riba ishyano ryawe. Icya gatatu, kugira ngo ugere kuri runway ugomba gukata indege cyane kuri digiri 45, kandi kikagira runway ntoya ugereranyije n'ikeneye, kuko iyi ngiyi ireshya n'ibirometero 2 gusa. Ari nayo mpamvu kuri kibuga cy'indege habaye impanuka nyinshi cyane. Nkaho mu 1989 indege y'ubucuruzi yo mu bwoko bwa Boeing yagonze imisozi igihe yari igiye guparika, abantu 132 barapfa. Ku itariki 22 z'ukwa gatanu mu 2018 indege yarenze runway iragenda igonga umusozi. Izo ni ingero nkeya mu mpanuka zahabereye, kuko guhera mu 1989 amajije kuba impanuka zitari hasi y'10. Ku bijyanye n'impanuka, iki kibuga cy'indege cyahabwa ikamba. Ku mwanya wa mbere hari Tenzing Hilal Airport muri Nepal. Ikibuga cy'indege cya Tenzing Hilal ni kibi cyane ku buryo abapilote bahaparika bafata imyitozo ihari. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Runway ntoya cyane ya metero 526 n'ikirere kibi cyane nk'ibihu cyangwa urubura ruremereye. Aha ntabwo ari ahantu ho kujya. Iki kibuga cy'indege kiri ku mpanga y'umusozi ureshya n'ibirometero 2 na metero 746. Abapilote bahaparika ni abafite umutima ukomeye. Aho kugira ngo uparike kuri iki kibuga cy'indege uri umupilote, ugomba kuba wujuje ibi bikurikira, umfashe ubyumve neza.
kuba ufite experience byibuze y'umwaka utwaye indege muri Nepal, icyo ni icya mbere. Kuba waragurikije indege byibuze inshuro 100, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukuba waragiye ingendo z'indege byibuze 10,000. Man, kuguruka inshuro 10,000 mu ndege nawe urabyumva. Ibi byo birasaba kugira ngo waparike bitakumvisha uburyo kino kibuga cyo kibuga cy'indege cya mbere kibi cyane ku isi kinateye ubwoba. Reka turebe impanuka zahabereye, reka turebe iza hafi zanamamaye cyane. Muri 2018 abantu 18 barapfuye kubera guparika nabi. Muri 2019 indege yavuye mu nzira yayo igongana na helikopteri, abantu 3 barapfa. Niyo mpamvu umuntu yajya cyakava kuri iki kibuga cy'indege cya Tenzing Hilali. Abenshi bafata risk kugira ngo bajye kurira umusozi wa Everest, nubwo bamwe bitabagendekera neza. Ibi byari ibibuga 10 by'indege biteye ubwoba ku isi kurusha ibindi. Ibi video yagushimishije kubera icyo utakanda subscribe kugira ngo dushyigikire natwe tujye tuguha ibintu byiza.